Salibonani lonke bafundi bogwalo lokuqala kumfundo yaphezulu. Ngiyalamukela njalo kuzifundo elizethulelwa ngabe EduWave bebambene labe Ministry of Primary and Secondary Education. Isifundo senu lisethulelwa ngunkosikazi Doreen Mhlophe. Ngihamba labangani benu uThemba loSiphiwe. Ake libingelele abangani. Salibonani bangani. Salibonani bangani. Bafundi, asilungeleni ukufunda ngokuthatha insiba zethu zokubhala lezingwalo zokubhalela. Labo abazwela khatshana abahlaliswe eduze lezigxingi zomsakazo. Abangezwayo endlebeni abachasiselwe ngolimi lwabo ukuze bangakhuthwa yisifundo. Bafundi, namhlanje sizafunda ngokuqakatheka kwezihlahla empilweni zethu. Asifundeni izinjongo zesifundo sethu emdulini. Sifundele Siphiwe. Ekupheleni kwesifundo sizabe sesisenelisa ukuqamba ukuqakatheka kwezihlahla empilweni zethu lokuveza amacebo esingawasebenzisa ukuze silondoloze izihlahla zethu. Siyabonga Siphiwe. Kungani izihlahla ziqakathekile empilweni zethu? Akusitshele Themba. Izihlahla ziqakathekile empilweni zethu ngoba yizo ezihlambulula umoya esiwuphefumulayo. Ziyasipha njalo umthunzi lapho esihlala khona siphumula. Uqondile Themba. Kukhona yini okutholakala ezihlahleni asikubhaleni lathi ngemakhaya? Ngithemba seliqedile. Akusitshele Siphiwe okubhalileyo. Mina ngibhale ukuthi izihlahla yizo esizibasayo ukuze sipheke ngekhaya kumbe sothe umlilo. Siyazisebenzisa njalo nxa sisakha imizi yethu ngoba siyadinga kuzo intungo zokufulela. Akumhlomlelo Themba, wengeze lawe. Izihlahla ziyasebenza nxa kubiywa amasimu. Lemizi ilakho ukuthi igonjolozelwe ngothango olwenziwe ngezingodo zezihlahla. Siphiwe, qhubeka mntanami. Sengicabange okunye mbalisi. Izihlahla futhi yizo njalo esenza ngazo ifurniture le esiyisebenzisa ezindlini zethu. Lenza kuhle bafundi. Ziluncedo kakhulu izihlahla. Ngithemba lani ngemakhaya libhalile uluhlu olusivezela uncedo lwezihlahla. Siphiwe, ngikubona usuphakamise isandla. Akutsho ofuna ukusitshela khona. Sengicabangile mbalisi, silakho ukuthola njalo imithi ezihlahleni ezitshiyeneyo. Nxa sikhwehlela siyadinga amahlamvu ezihlahla siwanathe, afana lemgugudu labontolwane lezihaqa siyakunatha njalo. Amaxolo azo siyawagcoba siwanathe nxa sibulawa yizisu. Themba, akwengeze kumpendulo kaSiphiwe. Lezithelo ezakha imzimba ezinjengomviyo, umtshwankela, umkhemeswane, umnyi, umbumbulu lezinye ezinengi sizithola ezihlahleni. Ngiyabonga bantwabami. Selisenza umncintiswano wokuqamba impendulo eziqondileyo. Yebo Siphiwe, usucabangeni. Sengicabange ukuthi izihlahla zilikhaya lenyamazana eziningi. Izinyoni, amacimbi kanye lezinye izinanakazana nje lenyamazana ezifana labonkawu bayakuthanda ukuhlala ezihlahleni onkawu. Themba, izihlahla ziqakathekile kakhulu mbalisi. Ziyabamba njalo umoya ukuthi ungahambi ngesiqubu esikhulu uphephule izindlu usuphune lezinye izihlahla ezingaba yingozi empilweni zabantu. asizitshayeleni izandla bantwabami. Impendulo zethu zinhle kakhulu. Saze saba mnandi isifundo. Ngizwe lisithi izihlahla ziyaganyulwa kusenziwa intango, ziyabaswa njalo zenza ifurniture. Nxa ziganyulwa nsuku zonke
kungahlanyela ezinye, kuza kwenzakalani? Akusiphi impendulo Siphiwe. Nxa zingaganyulwa zonke izihlahla, ziyaphela umhlaba usale usunqunu, sokulubhuqu, kuphela ngenxa yokuthi impande ezibamba izihlahla lotshani azisekho. Ezibamba umhlabathi azisekho. Manje yikho elifuna kwenzakale yini lokho bafundi? Hatshi, asifuni mbalisi. Hatshi mbalisi, akulunganga lokho. Nxa sifuna umhlaba wethu uhlale umuhle, siluthola kahle uncedo lwezihlahla, kumele sizilondoloze. Sizilondoloza njani izihlahla? Ake sixoxe ngakho thina esisemakhaya. Lathi sibhale phansi. Ngithemba sesiqedile. Siphiwe lo Themba, ake lisitshele ebelixoxa ngakho. Thina sithe izihlahla akumelanga ziganyulwe mahlayana. Akudingwe ezinye indlela zokwenza izinto ezinjengokubiya, ukupheka lokunye okutshiyeneyo. Singasebenzisi izihlahla kuphela. Siphinde sathi, nxa kuyikubiya amasimu kumbe uthango lomuzi, kungasetshenziswa ucingo lensimbi. Nxa kuyikupheka, kungasebenza umlilo wegasi. Kwesinye isikhathi kubashwe iziqu kumbe amalongwe enkomo. Okunye njalo sithe ekwakheni izindlu, asekeleni ukugamula izihlahla, sisebenzise izitina. Izitina zingcono ngoba zivela enhlabathini, zona ziqinile njalo futhi kulezigodo. Siphinde saxoxa njalo ngokuthi abadinga imithi ezihlahleni bangagamuli isihlahla sonke, kodwa bathathe lokho abakufunayo. Nxa kungamaxolo bathathe, nxa kungamahlamvu bathathe, hatshi ukutshiya begamule isihlahla sonke. Ngiyalizwa bafundi. Injongo yenu yikuthi isihlahla kasihlonitshwe ukuze sihlale silokhu sithola inzuzo esiyithola kiso. Ayisibo bonke abazasihlonipha isihlahla. Kungenziwani ukuthi sonke sibe lecele linye sihloniphe izihlahla? Kumele kube lomkhankaso wokufundisa abantu ngokuqakatheka kwezihlahla. Abantu bafundiswe ikakhulu labo abahlala ezabelweni, ngoba yibo abagamula izihlahla kakhulu. Okunye okungancedisa abantu yikuthi bahlanyele ezinye izihlahla ukuze ilizwe lethu lingagcini seliyinkangala. Nxa seliyinkangala asisatholi lutho emhlabathini. Kumele abantu batshelwe ngengozi yokugamula izihlahla mahlayana. Kulomkhosi wokuhlanyela izihlahla elizweni lakithi. Kenje uthiwa yini? Themba, akusitshele. Yi-National Tree Planting Day. Uqondile Themba. Ngithemba liqondile lani ngemakhaya. Wenziwa kuyiphi inyanga lumkhosi? Yebo Siphiwe. Umkhosi lo wenziwa ngenyanga kaMpalakazi mbalisi. Lolu luhlelo olwabekwa nguhulumende olokukhuthaza abantu ukuthi bananzelele izihlahla njalo bazihlanyele ukuze zingapheli. Themba, ngikubona uphakamise isandla. Akusitshele ofuna ukusitshela khona. Ngiyalukhumbula kakhulu lolo suku. Saluthakazelela esikolo sethu. Kwabuya abantu abanengi. Umhlonitshwa kwakungumphathintambo wezemfundo. Siphiwe, akukhulume lawe. Safundiswa ngokuqakatheka kwezihlahla. Umphathintambo wasihlanyela isihlahla phambi kwe-ofisi kamphathisikolo. Wawumuhle umkhosi wakhona, safunda okunengi. Ngivele ngiyayibona indlela ebeliphendula ngayo imibuzo ukuthi lafunda okunengi sibili. Yebo Themba. Imvelo yethu siyayithanda mbalisi. Asifuni ichabalale. Yikho silalela nxa sifundiswa ngezemvelo,
ngoba ikusasa yethu iqakathekile. Kuhle kakhulu Themba. Ilizwe elingaqakathekisi imvelo yalo lifile. Kuhle lakuwe Siphiwe, lenze kuhle lonke. Akusibalele Siphiwe umsebenzi okumele siwenze ngemakhaya. Lalelani ngilibalele bangani. Umbuzo wethu uthi, bhala uchaze ngokuqakatheka komhlabathi empilweni zethu. Ubuye utsho ukuthi ungalondolozwa njani. Akuphinde njalo. Bhala uchaze ngokuqakatheka komhlabathi empilweni zethu. Ubuye utsho ukuthi ungalondolozwa njani. Isikhathi sethu sesiphelile bafundi. Ovalelisayo ngunkosikazi Doreen Mhlophe. Valelisani abangani. Lisale kuhle bangani. Lisale kuhle bangani bethu. Siyalithanda.